Khur Snem jong unong san Hima. Uway na kirang yelekai badang khat Snem karta na rilum garo. Rikangku di Sangma ulala ban penpawe ke jing tebet. Da ka Khur ke Takma nong haka 39 National Junior Athletics Championship kabalalong habubhan nishwar Odisha. Rikangku ubana kashnong karukol Jylla gre. Bat ubadang pule hakarukol Higher Secondary School kabajingai kumasan kilometer na bakmara. Ula Khur ketika Takma haka kerdan yelekai under 14 kids javelin. Dakba ulala ban kawang haka jingjengai kabasan puwei point kendai puwei meter. Lyngba kani ke jingjob la penlong ye u banong unong yelekai baningkong Hadien ki arpusan Snem ban Khur Takma ye ke Jylla haka national level haka jing yelekai athletics. Kumba kapal menta u Khur yelekai barim ke Jylla uba banning star lingkoi ulalong uba khadu ban Khur Takma nong ye ke Jylla haka under 16 boys jong ke jingakop mare kaba 8,000 meter jong ke national level athletes kabalalong ha Snem syaja khandai spa khandai bakhandai. Hakini kilai benai Rikangku ulayo jing syahikai hakani ke nongba ha coach pleasantly sena ubaderu urang yelekai barim ke Jylla. Your attention please. The event is going on the field. This was under 40 kids javelin final.